Mbaramukya omwibali mukama wetu Yesu Kristo omunazaresi amabara mbangeta Pastor Kyalgonza Vincent okuruga Mount Zion Church Ministries kandi indi hano okubahereza ekigambo kya mukama ekyatira hamutima gwange kiro kino ningenda kubagaza ekigambo ekitukweta okwebaganizaaho. Haleluya. Ate ekintu ekitukweta okwebaganizaaho Biblia negamba okutusoma mu kitabu ekya Yohana akaba nagamba mu kitabu ekya Yohana eyokubanza esura 2 orukari 15 omuntu wena kokuba ogonza ebintu ebyensi engonzi eza Ruhanga tizikuba omuliwe. Haleluya. Mukama asimwe. Hati okwebaganizaaho kunkugamba runde murujungu ekitukweta separation. Okwebaganizaaho nikimanyisa omuntu okuruga kugonza ebintu ebyensi hanyuma okatandika kugonza ebintu ebya Ruhanga. Mukama asimwe. Haleluya. Biblia netugambira obutusoma Matayo esura 3 okutandika n'orukara orwo 10. Haleluya. Mukama asimwe. Araho omusaija ono mbamweta Yohana omubatiza. Yohana omubatiza akaba obwiro bw'okubatiza Yesu bwalubikire hanyuma Yohana akaba aliona isobora nagamba ati nyowe hati norora endemu eri hamuti eriyo netema buli muti gona omubi eriyo negutera hansi hanyuma emiti ejo yone sisikaire emibi neza kuhimbwa nenagwa mu muro nekibwa hanyuma aliyo naija nenkaitoze tinkusobora okuzikwataho tinsobora okukwata na hankaitoze huwa ogu naija kwiza na babatiza no muro. Haleluya. Mukama asimu naija kubabatiza no muro hanyuma akwasire nekitara orugali akwasire n'orugali omungaroze okusegesa okubaganizamu ebisunga okuruga omungano. Haleluya. Hati okubaganizaaho ekindiyo nimanyisa nikwe okusegesebwa okubaganizaaho ebisunga okuruga omungano. Omubwira bwenyima mbere nitebeza enjiri nitebeza omutoro yona omu region ejo yona mukama akaba nantuma nkabagambira wakisobange nyo Yesu akantwara yanyoleka gehena anyoleka abantu niko bali ombasya mbataga mu ruhiro rw'omuro hanyuma obwiro bwahikire mukama antuma agamba genda Vicente yoleka abantu bange munsi gehena nikwe kwisana abantu bange bateja mu muro guno gokurora hati ntandika gukora umulimo ogwo beto obunali ndiyo ninkora emyaka 1 2 3 ene hwaho orutaro rweyongera omugomezi bwange omunyanzigwa atandika kwimuka abanyanzigwa bakanya. Mukama asimwe. Stani asindika abagentive abengi batandika kumpiganiza batandika kumpambya muri kimu cyona na bura obwikaro. Mukama asimwe. Hati omubwire obu nkahura na hwamani nagamba nkoleki entasya mu bya sente nayo terenungi ngamba nkolenta hati nkabandyaho nkaza kuroraki nitunge kiroto nkaza kuraki omu yalikwera akaba aliyo nangamba ati Vicente habaki otakyakora biro bino. Mukama asimu hati nkaba ntandika kuhereza ebyekwaso ingamba mukama norora sente ezinkutunga ntito amafuta gonka kugura amafuta obu mubwire obu nkaba nindora obwire obugaruka kwa Yesu Kristo buhikire omuswezi aliyo naija betu hanyuma muka nambere omuswezi reception nambere omuswezi bagenda kumutangirira ekisaka ezigati yone hukire kimu amalembo gona gahukire kandi omuntu owaloho okugasemeza akaba ninyowe. Mukama asimu. In fact omubwire obu nkaba ninkora omulimo guno ogukusala ezigati ezo. Mukama asimu hate umukama akanyoleka okusikira omulimo gwangu gunkora ekyakaba nagonza kukora omukutebeza enjiri endo yikutebeza hati omoyo alikwera gamba ngu norora ogwo mulimo niyosebye gukora hati ngamba bozo onu natakorora sente zikutunga ntito ngamba bozo guno mulimo gulemire muno gukoto tasero omuntu ndi akagukora. Mukama asimu hati nkaba nkyalyaho ngamba kandeke ngende kanyegendere bozo bundi kabinu kabyantezo omutwe. Mukama asimu hati nsaramu nkanyimuke ngende sigaho moyo alikwera akwasira urugalirwe nakoraki
nasegesa nko abakazi orora nakora kyo nasegesa mukama asiima nasegesa n'orugali mukama asiima hati nkaba ndyaho ngenda okugamba ngu hati ekenu kati kangende mpingule nyegendera handi okobundi tugira businga hati nkani ngenda mpika harugo nambero ogamba ngo hati kangende hati nkaza kulengera heru yorugo nkaza kuraki buli kimu kyona eboha zinu entale zinu engo ebisoro byone byo kumanya byo mukisake karumba kalya bantu bijwiroko ngamba kuri tinkujayo hakira kangaruka kuli hati kwata umuhanda ncwamo kugaruka hati obunali ndiyo lingaruka ngeza kutangana ki omoyo alikwera ali muhanda naho ezira kundora nambere kugenda n'orugali oru hanyuma omoyo alikwera nkaza kwesanga mwisize kw'ikinege cy'amani akakwata urugali nagonza kurunteza nubo nsabe ikiganyiro atakaruntize nubo anganyera sahezo cyali mukiroto mukama asimu hati obyanganyira ngambanyikirize kankole hati nubo moyo alikuwa yatandika kunyoleka nangamba hati norora ngugwe ogutwamuleta nogira omulimo ogunaza gukora mukama asimu haleluya in fact utagenza nayo wakumpuliriza aho mulimo gwa mukama yakwetiro gukora kandi no taxi gukora omulimo so omoyo alikuwa bakabana ngambira ati nikiriza nagamba ningenda gukora basi wo omoyo nubo unakirize ntingenda gukora nubo nduga mukiroto onogira mukiroto manye kikubanyisha hanyuma kiro ekyo nteza amaju nkabani iteza amaju nisaba nyenkakara tiza amaju nubo moyo alikwera aita nangamba ati nikugondeza ebirungi mu mulimo uko mukama asimwe kungubizamu ninkora kiki abakinda vero oku ekingondeza kukoleka tuli mubwiro bwo kumalira hanyuma Yesu Kristo aliyo naija hanyuma abantu tubakakozera emirimo yabo tukakozera okumalira abantu tubaketegereza mazima ekisake nigambere kinkabansebe kunja munsi yo moyo kikamanyisa abantu akatebize njiri mukama asimwe kandi omubwira obu nkatandika gukora omulimo kandi mbere ningukora hanyuma na sazunu kyalyo ningukora mukama asimu neno itakisiba gukora omulimo ogo betu kyalyo nikugambira okwebaganizaaho ekitara eki kiwali ekinaba nikugambira omoyo alikwera akabalyo naimukya nasegesa kikaba nkimanyisa obwira buno obutulumu omuyaga ogulyo nigutera omanyira abasegesa bakwa omuyaga gwiza guhuha hanyuma onu aliyo nasegesa omukazi nasegesa hanyuma guhamu ebisunga gubenaga kuli mukama asimwe hati kangambire omuntu wena wampulirize kokuba iwe oguma okyaye kwatira hakisunga nomanya engano rundi omutseri oba genda oba maragugesa bagutera bagihamu ebisunga bya higuru ebye biroho hanyuma bihamu hati okuterwa niko rengo nibye birengo okulengesebwa okubanura bamwe mu bomezi hanyuma semye kugumisiriza okalengebwa nuko okarugwamu engano yenyine bakakubaganizaho hali biri ebintu byensi ebyengonzi ezensi ebyogonza ebintu byensi mukama asimu hati nuko hanyuma osegesebwe nuko bakwihaho biri omuntu agenda mu iguru omuntu Yesu Kristo waliyo natekaniza okutwara mu iguru omoyo alikwera aliyo nakora na amani no mubiro buno bunyo nimbalizamu nagonza kutekaniza omuntu osemye kuba oyebaganizeho hali ebintu ebye byensi mukama asimwe nuko hanyuma bakuteke mu lyahuro mu nguli hanyuma nuko Yesu Kristo wakwiza natwara abo abali mu nguli abatekanizibwa bebaganizeho hali ebintu byensi omubwiro bwenyuma aho mukama kera nangambira ekintu ekibakweta class nkibangisa ngo aba VIPs rundi abantu abo kubanza bali abagola ba Yesu Kristo bokusoma mu kitabo cyo kusukururwa esura 10 bokusoma mu kitabo cyo kusukururwa esura 14 noza kubasangaho the bride abagola ba Yesu hati omoyo alikuwa akabanangambira mubwira buno nibaliyo natekaniza nakomamu haleluya betu aba abantu mbetagisibwa okuba bebaganizeho hali ebintu ebyensi mukama asimwe obutukusoma omukitabu ekya Yohana ekitabu ekya Matayo esura 25 tugenda okutandika n'orukaro rwa 6 Yesu akaba nagamba ngo omubwire obu mukama asimwe mugenda kwika hanyuma mukama nagenda kwemera okubaganizaho
okubaganizaaho entama n'embuzi hanyuma entama aziteeka ha mukono gw'oburyo hanyuma embuzi aziteeka ha mukono ogw'emoso hanyuma embuzi bazinage omugehena nambera kwako omurro genda osome kurungi omu kitabu ekyo Matayo esura 25 Mukama asimu hati iyo omuntu wa Mukama ebisunga nomanya ovamara kusegesa bakasegesa ebisunga bakoraki basingora bateeka babyokya hati nikyo eki kindio nigambira niyo gehena niyo enyanza y'omurro Mukama asimu hati no itakisibwa iyo sasino okwebaganizaaho kara hali ebisunga okwikiriza okwebaganizaaho kara hali ebisunga ebyo hanyuma niko moyo alikwereka kutekaniza obwe kanisa eryo nija kutwarwa obwire bwoireyo tinyino ningenda kubagambira vingi muno hali ebya Mukama ekenanyoleka kugaruka kwe obwire bwoireyo Mukama alindiriza abantu abarayitekaniza okuba first class okuba mu A class okuba abagole aba baliyo neza kutabara mu rapture kitweta mu rapture ndio kutwarwa okwekanisa ndio kutwarwa kwaba barokole haleluya omuntu kwenda kutwarwa osemye kuva murokole hanyuma ojunirwe hanyuma oyebaganizeho kwebaganizaaho kuno muno kwebaganizaho kuruga mu makanisa g'ebisuba gabanabi ab'ebisuba Mukama asimu ozatekereza ngo muri ebyo kanisa nambere kugenda okasaga cyona cya bagamba noza kutunga cyama hano noza kugenda America noza kutunga sente noza pastor nakulekera haho ocyaliyo no siba bino ebisoke byawe ebyo ocyaliyo no teka hebye bikohi ocyaliyo no designinge nono nkabagambira nenono emobero ebye bintu no kubugitireho tubakwikiriza mu iguku tahaye hati okwebaganiza nkemanyisangu ebye bintu no naga dora no ihaha mutwe no naga no sigaro natural no sigaro pure obuno mutema munda Mukama asimu nuko hanyuma Yesu Kristo wakwiza nuko aize akutwale betu obere ebye bintu byawe kuvigumaho cyabine no gamba utinyo kasta pasta takuvazaho muntu wa Mukama weyambe habakuba tunumukira kempero utagenda kusigara pasta wako tabivazaho nkimanyisa iwe wekole mu mulimo oyeyambe hanyuma kokuba oguma mu kanisa nkezo nabe batakuteveza amazima gona gakahwayo mbatinira ngo hati abantu bano turabagambira ebyo bagenda mu kanisa yitu kurugamo bagenda kwiruka omanye eje kanisa eriyo nekutasya mugehenda gokubote utagitorokamu hanyuma kirungi okusabira muka beto yebaganizeho hali kanisa yo muliso wa owekigendererwa cye kiri kyasende haleluya Mukama asimwe kandi Mukama nagenda kuyamba kandi Mukama nagenda kukongera hati okwebaganizaaho kimanyisa okwehaho okuruga muri ebyo bintu ebyensi okuruga muri ebyo bintu nomanya amakanisa mengi ensi izire yatamukanisa hanyuma tokyayahukanizaamu murokole no watali murokole no betu Yesu Kristo okwebaganizaaho nikimanyisa okweyahukanizaaho ati iwe okajya harubaju otasana nkabali abensi niko bakwisana ati ekyo nikyo ntweta total separation ndio kwebaganizaaho okwijwire haleluya obwire obundi ninza kuba ningaruka nimbagambira A class ninza kuba ninyongera kubagambiraho okwebaganizaaho kumanyisa kyenyine mu bwijwire no yebaganizaho oto kuruga ebintu ebyensi kandi otekaniza oto kurora wabera kimu omugole wenyine wa Yesu Kristo waliyo naija wagenda kutwara webale kumpuliriza Pastor Kyalgonza Vincent okuruga Mount Zion Church Ministries Mukama akumugisa